Ese nongeye kubaha ikaze bakunze URUTONDE TV, ibyishimo umunezero bibe ari byo bibaranga. Kuri ubu ngubu rero ibintu ntabwo byoroshye mw'abantu, cano yabaye cano y'abana. Kuri ubu ngubu rero twifuje kuba twareba ese iyi cano y'abana yateje ikibazo. Nkwibutse ko kandi niba udushyigikiye ukanda like kandi ukaduha comment, ukaduha igitekerezo cyawe muri comment, ndetse niba ari n'ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ukanda subscribe kugira ukomeze udushyigikire kandi ujye ubona amakuru agezweho. Kandi nkwibutse ko iki kibazo cy'aba bana Vestine and Dorcas ni ikibazo giteje ikibazo cyane, ariko ahangaha buri wese yagize icyo avuga. Hari Mirene yatanze verisiyo ye, hari na mama wa Vestine nawe yatanze verisiyo ye avuga ikibazo uko giteye, na Irene nawe avuga ikibazo uko giteye. Ariko urebye cyane ni cano yateje ibibazo, akaba ari byo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Turebe social blade tubwira iki kuri byicano. Amafaranga yinjira kuri cano y'abana ntayo tubona. Irene yarayagumanye yose, yarayifunze, nta n'ikintu aduha. Amamiliyoni arayakorera, yujuje ama etaje abiri. Bantu banjye iyi cano yakomeje kuba ikibazo, ni ibintu bikomeye cyane. Reka tunyandukire kuri social blade turebe ese iyi cano yateje ibibazo, amamiliyoni ubundi Irene akinyereraho gute, bimeze gute? Turebe icyo social blade itubwira. Social blade itubwira ko cano ya Vestine and Dorcas ni cano yitwa Vestine and Dorcas, ifite upload 11. Ese ibintu basizeho ni content 11. Subscribers zo urabona ko zo bari kutwereka 6,000, ariko nkwibutsa ko subscribers barazihagaritse. Iyo bazihagaritse ntabwo social blade kwereka izi subscribe, kubera ko bazihishe ntabwo zigaragara. Ahubwo reka turebe kuri viewers. Iyi channel ya Vestine and Dorcas ifite views 5,135,784. Urungu views zose ziyo ku channel. Ni channel yafunguwe ku itariki ya 2 ukwezi n'ukwa 7 mwaka wa 2020. Ihabwa ko ariyo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ntabwo byoroshye. Tugiye ku cyo bita social blade rank, turasanga iyi cano iri ku mwanya w'264,571 muri icyo gihugu cy'Ubwongereza. Uko ikurikiranwa muri icyo gihugu yaba iri ku mwanya w'264,571. Subscriber rank, kubera ko hano ba subscribers bazihishe, yo ntabwo twakurirwa tuyirebaho cyane. Icyo bita video views rank urabona ko iri ku mwanya w'888,333. Twakomeza kuri country rank iri ku mwanya w'50,577. Tugiye noneho ku mafaranga binjiza kuri chano. Ahangaha turareba amafaranga yinjizwa buri munsi, turebe ayinjizwa ku kwezi n'ayinjizwa ku mwaka. Icano batubwira ko ku munsi byibura ishobora kubona views 19,118 average, ikaba ishobora kwinjiza hagati y'amadolari 5 n'amadolari 76 ku
cyumweru. Ku cyumweru ishobora kwinjiriza hagati y'amadolari 33 kugeza ku madolari 535 ku kwezi. Ishobora kubona views hagati y'ibihumbi 573 na 26. Zishobora kwinjiza hagati y'amadolari 143 kugeza ku madolari 2,300. Ni ukuvuga ngo ni uguhera hagati ku kwezi cano ishobora mu minsi 30 ishobora kubona amafaranga angana n'ibihumbi 143 z'amafaranga y'u Rwanda, ashobora kuzamuka akagera kuri miliyoni 2,300 mu minsi 30. Urumva ko rero Irene akenyera ku gatobotse kabisa. Miliyoni 2,300 ku kwezi ntabwo byoroshye. Noneho tugiye ku mwaka social blade tubwira ko icano yinjiza hagati y'amadolari 1,700, ashobora kuzamuka akagera ku madolari 27,500. Ni ukuvuga ngo ni hagati y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,700,000 kugeza kuri miliyoni 27,500 by'u Rwanda. Zayo ntabwo byoroshye kabisa. Miliyoni 27,500 Irene yose akabikenyereraho. Irene we uko agiye muri Reba koko kucya cyaharegwa ko gufata umutungo w'abandi ukawiyitirira ukawigarurira nta burenganzira uhawe ukawutagaguza. Irene afashe miliyoni zo kuri YouTube araziyitirira arazitagaguza aguramo amazu. Ntabwo byoroshye. Kwibutse ko abantu bakomeje kuvuga ngo cano y'abana ngo abaturage bo mu cyaro cano bimeze bite. Abaturage bo mu cyaro nabo barahumutse, basaza abasore b'i Kigali nabo bamenye cano. Ntabwo byoroshye habe na gato. Kwibutse ko URUTONDE TV